Riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang Islam yang masa hidup atas dunia dia doa kepada kawan dia tanpa pengetahuan kawan dia. Kita sayang satu orang, kita suka satu orang, sengap-sengap kita doa untuk dia. Tuan-tuan, dalam tahajud malam, bangkit pukul 4:30 pagi, bangkit ni pasal nak buang air, masuk pancong, buang air, tengok 4:30 semayang, ambil air semayang, keluar Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, angkat tangan. Dalam doa itu, selain daripada dia doa minta dia selamat dunia akhirat, selain dia minta supaya Allah bagi kebahagiaan kepada mak ayah dia yang dah meninggal dunia, selain pada tu zam dia masuk satu doa dekat kita, kawan dia. Dia masuk satu doa, ya Allah, bagilah Haji Mansur kita ni mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Zam dia masuk satu, Allahu Akbar. Itu doa cukup mahal. Pasal apa mahal, tuan-tuan? Pasal doa itu ikhlas.